Hello, kay Lamuan sang Tom Ming kahi DMIT counselor. Kay DMIT to kisay tamlo ki holim dingu. Kay ka fingerprint test hiya, biometric test hiya, kumhat tung lamina test hiya, atang pia. Mi sang khat le zakat vel te ka klein sa te kha kum som le giat nuai lam kum khara ki pata. Wai ki kal te ram test tang peo hi. Kay na test wa le na ham phat pi ding te wai le ni ya ti atuam oma wai te la ka kha specifically career to kisay banglam focus ding hiya mo abit taga pau the nai lo kum khat tung lam te bang le ama ba na ahon pi ching chang abang sep na akitwa pi dingu mo bang chi bang lung sim pai ja ne ya chi te khong kha ki thei so hiya chaina gam khong kha yai test ki sain chin yai test sa sai na tung to na kha youtube khona na modewa kum ni kum thum pau le pau the ngel lo pau the tung aw pang chik chik guitar khok sia sia ma tum mo cha fe mo sai ke la sport khong ki jang o me ve China te kumli kum nga naw pang wai te bang chidana talent di muswaw yai DMIT test ya keve mo psychometric test ngai che class e tungam khong pi ching lam dong hi ta wai te khan ing chik hoi tok la le i anwai lam su khalo anwai lam su khawm sun kum khat tung lam class 8 below su khawm sun su DMIT test hi yai khat ve test dam sung dai bol thak ngai lo mo yai sung kha personality tuam le ki gen the I ha nai ha lo na le ki gen the I piang pe intelligent banglam talent to piang ha chi te le ki gen the wai zo cha I brain left side mo right side mo za dai ke le tuam IQ EQ level chi te IQ score chi te khwak hiam ne hiam lo ya chi te khong le je ka hi hai pek sunga kha wai ja ka man phama mai wai zo sport apai lo ding chi khong bang le yai report tung to na thei so thei ve a khwa khat mo hat lo a hat ke le bang chida na su hat di a intelligent he lam loi le bang chida na high sak de banga exercise ti le sungo ma hi wai teng ba na kha naw pang khen khat sol ha ta lo ching chi om me ve khen khat la sol leng u lo de om acquiring method ki chi wai te report le om hi ma wai jagang test le chin na tau to ki sai user manual da na zak thi di wai yai pin kha ban khat pe I le ya user manual tong pe wai a user manual to akibang cha da I zat cha kha te khin na washing machine ma washing machine bang le user manual tong pe wai dan chat cha da I kepa I zat cha kha washing machine to win chen function hoi ve naw tai ni chang wai tong piang hom loi ve user manual to yai test report pen kha user manual a zat thi hai ka ta chui chilam a khwa khu chi da wa pai yai lam line do tong piang hom yai talent tong piang hom chi gen thi na ta te yai te sakomena ta te game lang kha ki game mistake kong tom za do ding hi mo yai pen kha user manual a zat thi hi pi ching tia de la hoi hi pi ching ten bol lang kha ma ni ki thei thuk di ma ni ki thei thuk cha kha mistake banga decision thupuk na ki bol khial wangi ve ma ni ki thei chat changa naman sema ma ni ki thei chang kha weakness te khong I ha lo na te khong bang ki thein chin pil na khat ki ne ve midang te to I relationship kham ki tuak the ve ma ni ki thei chat changa mo nu pakal test bang le ma DMIT compatibility report ki chia hi 44 page a hi wai te bang le ki hi the hi ahon te sa le pastor nu pa bang ma doctor nu pa bang le ma mi tuam nong te sa hi chi kha tam lo kong gen hi le yai kha test hi hi pek som sa gi report na ta tia di ki bol sak ding hi na hon test wa le ki pa ke